Carja Gael, Timple an Dowan. Irish friends all over the world. Mila fulcha ro of Gaeilge. 1,000, so 1,000,000 welcomes to all of you. Is Misha Mollie? I am Mollie. Say to yourself, Is Misha. It's me. And your own name. Let's introduce ourselves. Is Misha. Well, is Misha Mollie, Irish with Mollie, líne, online. Agus údar don leabhar, the Gaeilge Guide. The Gaeilge Guide is about sparking your connection to the Irish language and legacy. Agus is crahor over me. I'm a content creator of Irish with Mollie, achoni, ruddy mar sin, agus Seachtain Na, spríúla, fun lessons. The seo an Seoladh, Trasna Na Giolla is a Fheachtas. This is the launch of Trasna Na. Across the waves. This campaign, this Fheachtas, started so cuireadh tús leis. There was a start put to it. In Giolla is a Seachtain. Agus, is an spruch na Gaeilgeoirí a nasca le chéile fud an Dowan. The aim is to connect Gaeilgeoirí Irish speakers and learners all over the world. Mar is olduan, tá Gaeilgeoirí imeacht cúine den Dowan. There are Irish speakers, daoine le grá, le flusc agus phone, with love and energy and desire to speak the Irish language in every corner of the world. Agus tá sé tharbheith speisialta domsa bheith anseo libh. It is so special to be here with you. Feicimid furléirgus an teachtain. Let's look at an overview of na imeachtaí Gaeilge, all of the events, by Mommy na nullig ag teacht. Mrs. Claus is coming. Fan gaveki shiv. Wait till you see. By Cairlinn Luganamnacha, there will be a place names workshop. Tá an sim agam hain in Luganamnacha. I have a huge interest in place names. By Cairlinn na lyricí kneecap, there'll be a workshop on the kneecap lyrics. Agus chance córa a dhéanamh le chéile, a chance to converse together. Is trí na butúin a ólamíamid. It's through the mistakes that we learn. By Lacht Starúil, Fuin Gaeilge sa diaspora, a historical lecture about Irish in the diaspora. Agus Cairlinn Airichis, a mindfulness workshop. By Rang Lumpsa, the Ghlan Tosahori, there will be a class with me for total beginners. Learn ruddy bonusacha, basic things, like Diachich, hello, and how to order a pint or a coffee as Gaeilge. By Bingo Loco again. We will have Bingo Loco. By sé crackáilte. It'll be crazy. Agus anish. Chun an éile oscailt go oifigiúil. And now to open the launch officially, tá an onóir agam fulse a chur ribh uachtarán Chunra na Gaeilge, to put a welcome before the president of Chunra na Gaeilge, Ciarán mac Giolla bhean. Mar uachtarán ar Chunra na Gaeilge is cúis bráid agus ahasú go mé Trasna Na linn a ríist lena. Má híimiid ar fád ghfuil an Gaeilge faoi bhleas sa tír seo the coupla bliain nuas go Harry hamas an ísáig. Tá níos mó daoine gríomhach a síl na Gaeilge, tá níos mó daoine ag glóirt Gaeilge na le fada lá, agus tá sinna mar tionar dá creide ag idirnáisiúnta cumhaid. Tímuid go bhfuil críomhathe Chunra na Gaeilge teag féimú agus go flúirseach fud fad an dóin, fud fad na cheorpa, mar go hui, mar go hás agus internais. Agus mullamid go mór na hireachtaí seo. It's just iontak Trasna Na do Gaeilge bhfuil gríomhach le Chunra na Gaeilge, nó de Gaeilge eile nach bhfuil faoi scath Chunartha a bheith mar cuid den tionscanál seo, a couple of focail úsáid, nó an Gaeilge úsáid ar go bídóid is mian lá, agus ceangal le chéile mar cóphobal mór idirnáisiúnta. So, the linn Trasna Na bliana seo, Bígí linn, Bígí páirteach agus Bígí bradúil. Guribh mila magat a Ciarán, as na focail spragiúla sin, agus as gach ila rud a dhéanaan tú don phobal na Gaeilge. Thanks a million, Ciarán,
for those inspiring words and for everything you do for the community of Irish speakers. Agus nullig honna, happy Christmas! Nullig is the word for both December and Christmas in Irish. And wait until our lesson on Friday, we will learn Jingle Bells as Gaeilge. Anish, tá áthas mór uireann. There is a big happiness on us. Go bhfuil an tara ferbertha tuatha agus pobl agus Gaeltachta, linn. That the Minister for Rural and Community Development and the Gaeltachta Affairs is with us tonight as well. Isas béal an átha ó ruchas Dara Calleary, agus tá ról ríhábhachtach aige I dachiacht a thuairt don Gaeilge Soladh agus fud an dawan. So Dara Calleary is originally from Ballina, Mayo Abu, up Mayo, and he plays an essential role in supporting the Irish language at home and all over the world. Accord the Gael, Fáilte ó chrí, chuig Seoladh oifigiúil the Trasna Na feithe cuaig. Accord welcome to the official launch of Trasna Na 2025. I'm so genuinely pleased to welcome you all today to this very important launch. Trasna Na 2025 is an online festival, an important collaboration with our partner organisations Seoladh na Gaeilge and the Irish Canada University Foundation. Bhuailm Guicas Agawa le Cunla ní Rafferty ó Conran, agus le James Kelly, Bríomh Aimimeach, Fiondar Ulscoil Aire in Canada, as an Gara Horthum, Lauert, ag an ócéid speisialta seo inniu. Tá éile seo ag tuairt na Gaeilge go cile cearn ar dagan le blianta fad inis, agus eirlis ar bheith hábhachtach I gcón ar teanga dúchas sa láidream agus ar culture ar ríis leis an diaspora timpeall an dagan. What began in 2017 as an online celebration encouraging people across the world to tweet in Irish has flourished into a vibrant cyber Gaeltacht with footprint in every continent. This innovative festival links Irish speakers and the Irish diaspora across the globe. It allows people to connect with their culture, their heritage and their language wherever they're based. Bhuailm Guicas agus Cógáirlagus Agawa le Conra agus an ICUF as up an obertábhachtach agus spragu a dhéanaan siad chun daoine a spraga chun an Gaeilge a labhairt. Tá Gaeilge normally agah leis an cyber Gaeltacht seo, agus tá sé fear hábhachtach go mbeidh an Gaeilge lornach in éon obair ar tábhar bun agan, agus go mbeidh deisig daoine í úsáid go nórdóra agus go héascain. Mullen go láidir go gach duine a gcuid Gaeilge úsáid. Nó bé ag fánacht go dtí bhfuil tú líomh sa teanga, it's leatsa í an Gaeilge. Whether you're fluent or if you're feeling a little bit rusty and only recall a couple of focail, use those couple of focail, use whatever Irish you have. Go to míle maith agus go náirí le gach duine. Anish, now, Anish, tá duine speisialta ag teacht. There is a special person coming. An gluiseann tú na clogíní? Do you hear the bells? Tá sí an seo. She's here. Dé Daoibh cháirte le is me se mámí na nullag, agus tá ag súil go mór le Lort le le níos muilíonacht, agus bé muid a man scéalaíochta áling, agus ag fáil réad an nullag le chéile. Tar ag arás ar líne a nacht ar leithne sé. Ag súil go mór leibh le acail. Gur raibh míle mágat a bhaimí na nullag. Thanks a million, Mrs. Claus, as cuairt a chuairt aring, for paying us a visit. Anish, so le ghuirthamíd creek leis an Seoladh before we end the launch of Trasna Na 2025 of Across the Waves 2025. Éistamíd le píosa ceol álín ó áránaí den chéad sco. We will listen to a piece of beautiful music from an excellent singer. Take it away, Aire glát.
Díobh cháirde is mis Siobhánaí chronín agus tá múna na Gaeilge ansa in Ollscoil Ottawa fé an dúireacht Ollscoil Aire na Cheanada. Beidh ceardlinn amhránaíochta á tuairt gom de híine se chuing an 5 lá de bhíon an nullag. Is féidir clárú ag snag.ie/Trasna Na dTonnta. Inis tám chun an tárán Trasna Na dTonnta ar rádíobh. Bunig súpas. Trasna Na dTonnta dul siar, slán leis an uignas is slán leis an gcéan. Gaeilge Mollie agus gailí an chrin, gafa ag fila go héiring. Chonach mo choin de hir I géin, ó agus airgid sefr san tail. Aire an crin leber agach le, smedridum le doig mo winter. Trasna Na dTonnta dul siar, slán leis an uignas is slán leis an gcéan. Gaeilge Mollie agus gailí an chrin, gafa ag fila go héiring. Winter an iarthar siad cár de mochrí, fáte is féile bheith mar gach taobh. Hirágan an tail seo segúí mar an rí, gurlos an na chin fearra géal mé agus Trasna Na dTonnta dul siar, slán leis an uignas is slán leis an gcéan. Gaeilge Mollie agus gailí an chrin, gafa ag fila go héiring. Well, nach raibh sé sin go hálín ar fad. Wasn't that absolutely beautiful? Tá Trasna Na dTonnta oscailte go oifigiúil. Trasna Na dTonnta is officially open. Braithnig ar an glár agus ghlach part. Have a look at the programme and take part. It's linn. It's for all of us. Our Danga agus an Fheachtas seo. Our language and this campaign. Agus rin duscéil. Ag úsáid an #, Trasna Na dTonnta. Share your story. Tuair banachtaí na nullag ó cibé áit na bhfuil tú. Share Christmas blessings and greetings from anywhere in the world you are. Jane Fheachtastáin, make a video. Dúchláin beag, a little challenge. Gnyari an tálaat. Best of luck to you. Remember to follow the social media pages Seachtain na Gaeilge and Trasna Na dTonnta and use the hashtag Trasna Na dTonnta. Míle buchas as teacht. 1,000 gratitude for coming along. Buinigí tatnamh as an Fheachtas. Enjoy the campaign. Agus féicearíis ar an glár. Have another look at the programme. Piach imeacht. Pick out something you'll enjoy. Agus feici mé sibh go luath. I'll see you soon.